nonaha amakuru aturuka muri Kongo aratubwira ngo iki ngo Colonel Clinton wa M23 bivuga yuko apfire mu gico cyabereye i Rutsuru ibazi nawe. Amakuru aturuka muri Association bwa Republika Demokarasi ya Kongo aravuga ko Colonel Baronke hafashwa uzi kuzana rya Clinton yaguye mu gico cyagabwe nabo twita Wazalendo. Ngicyo gice bivuga yuko cyabereye mu gace ka Rusuri kari muri Rutsuru mu gihe akomeje imirwano n'umutekano muke muri ako karere. Dukurikije kandi amakuru aturuka ku baturage batuye muri ako gace ngo uyu musirikare bivuga ko yishwe mu gitero cyatunguranye cyagabwe ku birindiro cyangwa se ku ngendo z'abarwanyi ba AFC M23. Usibye kandi umusirikare batangaje amakuru ko yitabye Imana ngo nta wundi mubare batangajwe abandi basirikare bashaka kuba bagoye ku rugamba. Usibye umusirikare mu by'ukuri wenyine batangaje bivuze ko byanga byakunda kino gitero cyangwa se kano gaco atari umusirikare wenyine ushaka kuba bagoye ku rugamba ahubwo hari abasirikare benshi ahubwo kubera ko ingwari Colonel ari we mu by'ukuri batangaje amakuru ko yitabye Imana. Amwe makuru kandi aturuka ku baturage avuga ko ngo uyu mugabo yashinzwe kugira uruhare mu bikorwa byibasira abasivili bo mu gace ka Rutsuru. Urumva ko byanga byakunda abaturage babazi ko uyu mugabo umugizi wa nabi nubwo ari umutwe wa AFC M23. Ngo kandi aravuga yuko urupfu rwakiriwe neza n'igice cy'abaturage bamushinjaga ibyo byahangaye nguko. Bisobanuye ko uyu mugabo bari bamuzi nk'umugizi wa nabi rwose muri AFC M23 bitewe n'uko ngo yibasiraga abaturage mu bice bitandukanye bya Rutsuru. Icyakora ngo ibyo birego bamushinzaga ntago biragera igihamya yemejwe n'urukiko cyangwa se iperereza ryigenga. Ni mu gihe kandi akarere ka Rutsuru n'utundi duce twa Nord Kivu dukomeje kurangwa n'imirwano ihuza imitwe itandukanye irimo AFC M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ishyigikiye leta harimo Wazalendo, FDL n'indi mitwe itandukanye. Ibi kandi bikomeje gutuma abaturage bahura n'ingaruka zikomeye cyane zirimo kwimuka, umutekano muke n'ihungabana ry'ubuzima bwa buri munsi. Ngaye ngukora dukomeje intambara muri Kongo ngo hari amakuru avuga yuko ngwara umwuka mubi hagati AFC M23 na bagenzi bayakomeje guteza impaka. Ngaye nguko ngabarwanyi ba AFC M23 batangiye gusubiranamo hagati yabo mu mirwano ikomeje muri Association bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje gukora ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mitangazamakuru bitandukanye arimo kuvuga ko haba hari ukutumvikana hagati y'abarwanyi ba AFC M23 bakomoka muri Kongo ndetse n'abagenzi babo bakomeje kuvugwa muri intambara. Nkuko kandi ayo makuru abivuga ngo ari namikomeye cyane bere mu gace ka Cunzu ngo yavuye mu bushyamirane hagati y'impande zimwe na zimwe z'abarwanyi. Inkomoko zavuzwe muri aya makuru ngo zimeza ko bamwe mu barwanyi ba AFC M23 bakomoka muri Kongo ndetse n'abagenzi babo ngo batishimiye uburyo ibikorwa bimwe n'imwe by'umutekano n'urugamba birimo kugenzurwa muri Kongo. Ayo makuru kandi avuga ko uruhande rumwe rurimo gushinza AFC M23 ngo kwiharira inyungu zikomoka ku byo bafata ku rugamba ngo ndetse ngo no gufata ibyemezo bikomeye batabanje kugisha inama bafatanyije ibikorwa byabo. Ngaye nguko byumvikane ko byanga byakundi bari ku rugamba hari ibyo basawura ariko ntibabigabane ndetse ngo mwene mwe bagafata imyanzuro ikomeye ariko bagenzi babo batabizi bigatuma ro hagati yabo gushyamirana gutangira. Hari kandi bivuga yuko bamwe mu barwanyi ba AFC M23 batishimiye kuba ngari bakunze koherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba aho bahura n'ibitero bikomeye cyane bya FARDC ndetse n'Abazalendo. Ngaye nguko bisobanura ko byanga byakora bamwe mu barwanyi ba AFC M23 babwira bagenzi babo ngo ni bajye imbere bajye ku rugamba bakirwana ubundi bakabica bamara kubica bagenzi babo bakaza inyuma abandi babarangije. Amakuru akomeza avuga yuko ngo nyuma yo kumenya ibyo birego ubuyobozi bwa AFC M23 bwamagaje amwe mayobozi ndetse n'abakada b'umutwe kugira ngo baganire kuri ayo makimbirane no gushaka uburyo bwo gukomeza umubano wabo hagati yabo. Abasenguzi ibibazo by'umutekano bavuga ngo iki ngo abasenguzi ibibazo by'umutekano bavuga yuko aya makuru nk'aya ngaya akunze kugaragara cyane mu by'intambara aho buri ruhande rugerageza kwerekana ko urwo bahanganye rwo rufite ibibazo by'imbere mu mikorere yarwo. Ni mu gihe kandi amakuru akomeje gutangazwa mu buryo butandukanye. Ikigaragara nuko imirwano ikomeje mu bice byinshi bya Masisi, Gwarekare ndetse na Rutsuru. Abaturage benshi bakomeje gura n'ingaruka z'intambara zirimo ubuhunzi, ibibazo by'ubutabazi ndetse n'umutekano mukeya. Tukiri kandi ngo muri Kongo ngo ku munsi wa 5 tariki 29 Gicurasi 2026 ngo abanyamurenge bagize gutya bakora imyigaragambya ahitwa Kanibera ngo muri Australia basamanga ko yagira icyo yakora ngo kwikurwa bikomeje byo gutoteza ndetse no kugira nabi abaturage b'imiryango yabo muri Association bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko karabaye abanyamurenge basigaye bajya mu bihugu byo hanze bakigaragambirizayo ngo kugira ngo amahanga agire icyo yakora ku mutekano muke ndetse no kwihutirwa rema korerwa abanyamurenge bari muri Kongo. Imyigaragambyo kandi ngo yabereye imbere y'inteko nshinga amategeko ya Australia ngo ihuza abanyekongo ba mu mahanga ngo binyuze amashyirahamwe arimo abanyamurenge Congress Community Australia abita BCCA ndetse na Kinyarwanda Speaking Congress Community KSCC. Abitabire kandi imyigaragambyo bagaragaje impunge bafite kwihoterwa bivuga yuko rikoremeje gukorerwa abanyamurenge ndetse n'andi matsinda batutsa atuye muri Association bwa Republika Demokarasi ya Kongo ndetse no kugira uruhare mu guhagarika ibyo bikorwa no kurinda uburenganzira bw'abaturage baho. Ngaye nguko rero ayingane makuru y'umunsi kwa tubafitiye urumva yuko hari umusirikare wa M23 wishwe na Wazalendo ndetse kandi urumva ko hagati AFC M23 abasirikare bayo batangiye gushyamirana n'abanyamurenge bagiye muri Australia kwigaragambya kugira ngo barebe ko amanga agira icyo akora ku ntambara irimo kuba muri Association bwa Kongo. Ngaye nguko rukara gace mu nyina cyari mwe Nyabare Obedi nakagaruka iyi ngiyi ni Obi Time News warukurikiye. Obi Time News.